ayude programme ji makko ɗi fof ɗumantar si au moins ɗon au moins tawa on tigi wonani ko kaso lebbi jeego au moins hay so wittinaka e fof kono kala waɗɗo goɗɗo e hoore kawral waɗɗo yey sirete lebbi jeego wallahi on yiyayno guinéen ɓe goo haranaɓe wonɓe ka dogingol no yaggingol ala kono ko ɗum noon fawimo e kaffara o o rinɗingol yette sojo simo mari o mara waɗa mi wallit kon mi tawi kadi minen kadi ɓe mimari ɓe lannino haray koyo hoor lebbi ɓe jokkinira ɗum noon ñammingol ala ɗon ko ɗiɗo ɗiɗi woodi son tigi tawi ko nayeje o wawata hoorde e suumaye o mara ko sooda daande aray koye habde ha so tawi o heɓo yaw so heɓani so wattuma haray ko ɗum noon woni to ɗoyki allah hawrini sababu neɗɗo goto mi landanomo gulaji wonɗo gollude e société donc ɓe soodanaɓe makiti o adda o yeeyi tan ɓe ngal ɗo noon ɓe gollodiri ha ɓe ɓeydi ɗon prix tawi e wano client ɓe makko ko aroɓe sooda junngo makko naɓa yeeyiɗoya o yeeyi ɓen ɗon ɓe anon ɓeydoy toon prix ji arti ɓaawo ɓen ɗon tawi ɓeɗo no soodi wano hannde kaydire artoy wa janngo mum tawi ɓe ɓeydi wano ko ɓeeɗa soodirannomo kon ko yeeruɓe kon prix ha ngolu tawi ɗum joni société on yeeyitiri mo ɗum noon o wi joni haɗa no duwa gollodire ɓen clientɓe makko tan ɓe soodi hay haɗi ɓe soodi few kono joni tawi prix mo ɓen ɗon soodiri o ko on ɗon société on joni kamɓe ɓe yeeyitiri mo joni haɗa ko ɗon faala faltade ɓeɗo wonko jula ɓen madina ɗo moyɗo fi jula ɓen ɗo wowlani ko moƴƴi haray ko kanko istani hoore makko goɗɗo emo sooda e juuɗe société marchandise o yeeyita client ɓe makko ɓen o sooda e juuɗe société o prix o addi o yeeyiti on marchandise ɗon client ɓe makko ɓen e prix mo ɓe wowno kono o délivrage o jonnaali ɓe taw marchandise o kono ɓe haaldi ɓe fottiɓe gasa ɓe o hendeke mum ɗum ɓe addanoymo société o addanoymo ɓaydi wonde prix ɗi ɓeydama monti tawi joni konko o yeeyitiɗi ɓe joni ko ɗum société o yeeyitittamo kanko ko ɗum o soodita juuɗe société joni ko ɗum o watta kanko e ɗe client ɓen ɗon ɓay haldama fottama ɓen ɗon koyeɓe hende o ɓeyditaɓe ɗon hay mum hay mbuɗu so geyg mum timmino gasi joni noon si tawi marchandise kono lutti ɗon ko kanko andi ko jelo on no hirsitta so yewtoy ka ƴiyaɓe so tawi o hartoy kadi ɓe mana no dagi soodoya ɗo joni goɗɗum soodira ɗum mi sammi adda a yeeyitugol ɗo yeeyita seeɗa kono lutti nana ɓe watti jon toon 120 000 ɗon no dagi kono si a haldi e on ngeygu ngu on fotti e prix woni a hendike mbuɗɗi woni a hendaki woni o hendike marchandise woni o hendaki kono on fotti e prix few ɗon a alaki ɓeydugol fes sina hunde woto tawade ka a falta no wawi joni kulɗo komi calculno ko ko yeeyete ko 100 000 francs masalan miɗo soodiri ɗum 90 000 la yeeytude ko 100 000 francs ɓeeɗo aroya ɗum ɓe jogii hoore nan no weli ha haqqila hutta tum wiyaɓe kanko koye huno ɗum ɗon almusidullah shurutihim wa billahi kono masala wono ka juma ɗo hara nder juurgol ngol yoni ne mari place ene acci kono sonnaji ma ono fayi tawi woni fewno ka hutuba wona waɗe daggi ka o yeeya ɓaawa ma ka dagota ka o yeeya ɗon haaji ma on salli dereke ɓeeɗo joni a jogii place acca aɗa wona sonnajo ma ma fayi ko an araga an mami no foto mbinde
no sella mo juma waɗɗaki no sella yeeyigol mo juma waɗɗaki komo juma ma moto gollitirmo ñande o kono addanenan tel ngal gottano 70% angete 30%. ɗon kadi no leggi kono ko jeeɗo arata allahu mustaan ɗon ɗo ɗiɗo ɗiɗi sika ka leyɗe ka hoolaɗo woni ko noon ɓe gerte joni no enen ɗo ko honno gerte harnagol laawol koko ɓatti ko fayde ko gootum koko halde fof seeɗa enen no taxiwal ngal ngal ko luwetengal location an ande a gollire an ande a gollirta par jour mo ƴettingal ɗo par jour ko 100 000 francs an ande a gollirangal an ande a gollirta ko luwas haldude résultat ko gootum ko halde fof seeɗa andi ɗo ɓa joni o luungal on anda ɓe a yawi beyi o gollirngal si o golloyi o heɓoyani 100 000 francs ko location haldu ɗon o adday 100 000 francs so fala